Nemam pojma. Lukačić je bolje započeo meč svojim desnim silovitim krošeom. Gospodin Marko Lukačić vidno opušteniji u meču. Sili svoj desni kroše. Opustio se, prošao dobar udarac. Čini mi se prva runda da je neriješena, oba dvojica su imala svojih trenutaka. Oba dvojica su imala svojih trenutaka. Marko Lukačić vidno rezerviran tokom meča. Vidimo i Manuela Mošnju. Mošnju, Manuel. Poludio. Vidimo iz Zorana Zdelara, najboljeg organizatora nakon Orsata Zovka i najboljeg menadžera svjetskog. Mislim da gubi nešto. Još pogotovo ovo iz Kinga.
ovoga Žeželić tamo. Seconda battuta, prima, pobjeđa